ji bo piştgiriya diyaloga Kurdî, şandeke Swêdî li gel partiyên Yekîtiya Niştimanî û Encûmena Niştimanî a Kurd li Sûriyê li bajarê Qamişlo dicive. Di civîna şandê de bi her du aliyan re berpirsê dosya Sûrî du Wezareta Berveya Swêdê Pierre Orinos Kurd wek dost û hevalan binav kir û tekez kir ku ew piştgirin ji hemû hewildanên avakirina Yekrêziya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê. ما نرینی خواه گور و دیالوگا کردی بارادوخ گملت کرد تفدتر در باز دبن قناغا گو دور سیاسیان تفیده پوزیشن سوری بگشتی ما تفدا نرینی خواه جرگوت ویجی یعنی هلوستا دولت سوید داخویا کرن پشتوانیاوی پشتگریاوی جوی دیالوگا هر او گرینگیا و دیالوگش بو ملت ما جوش بو عالی ناف دولتی جی چواکار بن و دوره او کن سروی اساسی جدیت کی سر خاله گهی دوره داو ناکوکی هی و مترسیه گل سر ملت ما تویجی جدیت کی سر هات سکناندن و دانستاندن سروی اساسی چی بو Şanda Swêdî got yekemîn şanda fermiye ji Swêdê serdana Rojavayê Kurdistanê dike, gelek guhdan û giringî daye mijara diyaloga Kurdî û dibêje ew piştgirin ji vê diyalogê re. Herûha şanda navbûrî dida zanîn ku Yekrêziya Kurdî dê bibe sedema serkeftina projeya Kurdaniya Demokrat di deverê de. Lewma ew ta taliyê piştgirin ji hewildanên Yekrêziyê re. حتی داوی پیشگیری خدا خویا کردن دیالوگا کردی رو گو چیز ما بیخواستن جی ام آمدنه گو ام آلی کار بن ام پیشگیری بکن مجی تکاز کرد آلی سوید رو وقت شاندا پیانه که گو ام وی دیالوگ سرخینن حتی بگه یک رزیا تبگرا سیاسی کردی و کرد کاربن رولک خورتر ده یعنی پشتگیریکا سوری ده بلیزن و کرد کاربن یک رزیا خواه بجی بکن. Hewildan û civînên her du aliyên Kurdî yên sereke li Rojavayê Kurdistanê bo avakirina Yekrêziya Kurdî berdewam ên. Gota roja îro du qonax ji danûstandinan bi dawî bûye û niha jî qonaxa herî giring berdewam e. Gotê de mijarên rêveberiyê, serbazî û xwendinê têne gengeşekirin. Tevî got gelek cudahî di nêrînên her du aliyan de derbarê mijarên navbûrî de hene, lê kesên bejdar di danûstandina de dibêjin pêşbîne di demeke nêz de rêkeftinek were em zekirin. Lava Saed, Kurdistan 24, bajarê Qamişlo.